Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat angler, selamat berhari Minggu. Pagi ini kita kembali memancing sambil rekreasi on vacation. Ya, semoga kita diberikan rezeki, semoga kita bisa strike. Ya, on vacation. Let's go. Let's go. Sahabat angler. Nih, Hai guys. sahabat angler. Nih sahabat, keluarga ikut hari ini. Ya. Sangkut ikan pertama kita. Nggak sempat rekam tadi. Ya. Kerapu hitam. Kerapu hitam kena di punggungnya. Lanjut. Strike. 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 Apa ini ya? Oh, kerapu. Strike kita. Ya, strike pagi. Kerapu, sahabat angler. Lanjut. Strike. Lagi kita kerapu. Ya, lebih besar lagi, kawan-kawan. Ya. Ya. Tadi nggak sempat rekam kita. Oke, lanjut lagi kita, kawan. Bismillah. Semoga ada kerapu lagi ya. Hei, kerapu. GT Barakuda. Strike. Aduh, lepas. Ulang. Yuk, ulang. Lepas. Strike. Strike kita, guys. Ya. Kerapu lagi. Kerapu lagi, teman-teman. Kerapu lagi. Oke. Bismillah. Oke. Ayo, lagi. Kerapu lagi.
Yo, kerapu lagi. Oke, lanjut. Strike. Strike. Yes. Kerapu, guys. Mantap. Ya. Ini kawan-kawan. Kerapu kita selanjutnya. Oke. Wes. Oke. Es. Strike. Strike. Strike kita. Ini besar. Ya, size-nya besar nih, kawan-kawan. Oke, kerapu hitam. Dia enak digulai nih, enak digoreng pun enak nih. Oke. Oke, lanjut. Lanjutkan. Tadi ada samparan. Potong lagi ya. Up. Strike. Strike. Strike kawan-kawan. Besar ini. Oh. Ya. Oke. Bismillah.
ada yang besar-besar. Strike. Oh, melengkung jorannya, kawan. Ya, yang babon-babonnya ini. Ya, naik lagi deh ya. Oke.